Wambere kuhutio ni thina wa heho itaraheka uhoro ni Tabitha Wangari nyina wa ciana igiri cia mahatha indi kumana na mbura iria iraringana Wangari na uria kihumo giake ni itura ria Ndunduri ni akuithitie mwana umwe wa tuhatha twake akiuga ona mwana uria atigitwo nake ari na murimu wa pneumonia na ndari na mbeca cia kumugurira dawa na riu onake ari ugwati-ini. Watoto wanasikia baridi. Kawi mtoto wangu sahi ni joto, dawa sina ya joto. Sahi mtoto wangu kikaa chini hivi anasikia baridi, sina nguo, hadi pampers hatuna. Nilikuwa na twins, kamoja kakaaga dunia, niko na aka tu firstborn. Ukiingira mucine wa Naikuru kiria kigutungaga ni ciana na family ici cia mikira ya barabara ikomete kuma rungu rwa ibanda nginyagia korido-ini cia matuka kuria anake eri moragiirwo ni heho na muiyuro mitaro-ini ya mai ma giko guku mucine wa Naikuru. Juzi hiyo mvua ilinyesha Saturday last week, tulipata kijana wetu mmoja amekufia kwa mtaro hapa Stage Mart, mwingine vile akakufia pale Three Ways Chochoro, Three Ways nyuma. So na challenges kama hizo, kama wangekuwa ati tuko na mahali penye wanakaa, hata wakikuja town kuzunguka kutafuta ya riziki, hatu wanaenda mahali penye wanakaa, wanamkia asubuhi. Tunaweza shukuru sana Madam Susan Kihika. Ni ugwati uria kuringana na Tony Mbogo uria wihangagia kurugira family ici augite urabatara kumbanirwo ni muingi na thirikari kuhonokia family ici cia mikira ya barabara. Nyama kuonagwo ciana ici no monaga nyama iria twateire, nyama ciateirwo waikitie dustbin-ini, wathi warwata ona ngirora uria mareka tha ici mahunire na maracikua iria ciratigana na makonia, no makuaga irio ngina thuku na Ngai ni munene ukorwo ciana ici tithukagirwo ni nda na mariaga irio cininite ngina thikũ ithano. Ngoria atiriri, Ngai wa muoyo o Ngai uria wi iguru aririe andu niguo andu manyitane. Mundu ngihota gwika kaundu ta gaka uguo ri arie na atake maikare thi ona korwo no makuya ciana ici moye ithano kana 10 ri meke kaundu. Haha ciana ici igitariria mathina maria iracemania namo mahinda-ini maya mbura iraringana o muthenya. Challenges zenye tunapitia, maybe mattress yako inyeshewe, ujui kwenye utalala, sweater ujui yenye utavaa. Lakini life ya street si rahisi vile unafikiria. Unapiga huko na maskari bila makosa, saa zingine unatungiwa tumeiba. Challenges zingine si rahisi upate chakula. Handu-ini ha ceceni ya Inooro TV kuma mucine wa Naikuru, ritwa riakwa ni Robert Wamaina.